नमस्कार दर्शक बंधु मु मानसी स्वागत करुच्ची आपनकु एएन एंटरटेन को। नेताजी बस टर्मिनाल उद्घाटित। बहु प्रतीक्षित कटकर खाननगर स्थित नेताजी बस टर्मिनाल शनिवार अपराह्न 4:50 रे लोकार्पित हो जाइछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही अत्याधुनिक बस टर्मिनाल को उद्घाटन करिसेंती। उद्घाटन करिबा परे से बस टर्मिनाल बुली देखिचंती। नेताजी बस टर्मिनाल रु प्रथमे पुरी, नवरंगपुर और रायगड़ा को यात्रीवाही बस गड़ुछि। कटक सनसाइन पड़िया ठारे हेलीपैड अवतरण कला परे मुख्यमंत्री श्री पट्टनायक बस टर्मिनाल रे पहुंचीथिले। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ବିରୋଧ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ ସତୀଚଉରା ଛକ ପାଖେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କଟକ ବାଦାମବାଡି ଠାରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳରେ ପୁଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି।